nyakubahwa Perezida Evariste turagushimiye rwose kandi tunagusaba ngo uvugane na Perezida Felix Tshisekedi umwumvise ikibazo cy'abanyamurenge. Abanyamurenge turagowe pe, twabuze uwo dutabaza, ariko turagutabaje mu gihe uvuye ukavuga aya magambo. Waradutabaye mu bihe bikomeye, warigaragaje mu bihe bikomeye, no muri ibi ngibi nabyo komeza wigaragaza. Imana iguhereza umugisha kandi kongera iminsi yo kubaho. Nyakubahwa mutuvuganire, leta ikoresha imbaraga zose zishoboka itabara abaturage b'abanyamurenge bagiye inyuma ya politike ya Kagame n'agatsiko k'abatutsi babicanye bari mu minembwe za Red Tabara n'abandi b'abanyarwanda. Ubu ngubu abanyamurenge basigaye batagifite leta, basigaye batagifite abaturanyi, basigaye batagifite ubutabazi. Tahandi ngo bateze ubutabazi, ngo ubutabazi bugomba kuva i Rwanda, kubera ko u Rwanda nibwo rwateguye ino ntambara kandi ruyitegura rwari ruzi ko ari ukunguka igomba kugenda. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, ubaye ushoboye kutwumva, ubaye ushoboye kumva iyi wodi, ubaye ushoboye kumva uku gusaba kwaje, ubaye ushoboye kumva uku kurira kw'abanyamurenge, ubaye ushoboye kumva uyu mubabaro dufite, ubaye ushoboye kumva aka gahinda dufite, ubaye ushoboye kumva uku kurenganwa twarenganyijwe na leta y'u Rwanda yitwaje umututsi. Nyakubahwa mu Rwanda ubututsi barabuciye, barabwanze, bavuze ko ubututsi ngo ari amaklasi sosiyale ngo yazanywe n'abakoroni, ngo ibyo bintu ngo barabyambuye ngo kuko ngo bibateza umwiryane ngo bikanabacamo ngo bikanabatandukanya. Ariko ibi ngibi nibyo bambuye, baraza bambika abanyamurenge. Abanyamurenge twari dusanzwe turi abakongomani, dufite ururimi rwacu rwihariye rutandukanye n'ikinyarwanda, dufite imico yacu yihariye itandukanye n'iy'abanyarwanda, dutuye kure n'u Rwanda, ntitugirana umupaka n'u Rwanda, dutuye kure ibirometero bitagira uko bingana kuvuga ngo uzagere ku mupaka w'u Rwanda. Ariko abanyarwanda barakomeje baradukurikirana, babiba umwiryane, babiba inzangano hagati yacu n'abaturanyi bacu. Ubwo wumva batwica bakaza bakabesha ngo baratwica ngo batwita abatutsi. Aba bahe batwica n'abatutsi bawe b'abarundi, n'abatutsi bawe bo mu gihugu cyawe cy'abarundi. Nyakubahwa Perezida Evariste Nshimiyimana, abatutsi bawe nibo bamaze abanyamurenge. Aba banyarwanda baragiye bafata abo batutsi b'abarundi n'ababo b'abanyarwanda, baragenda babahuza n'ababembe, babahuza n'abafurero, babahuza n'abanyinju. Abo ngayo ni amoko duturanye, urayazi nawe kuko bari ni Burundi. Barabagumura babateranyira abanyamurenge, babarwanisha n'abanyamurenge. Ba banyarwanda babateranyije babakore bagasura kandi bakagaruka bakaza bakavuga ngo bariko baravugira abanyamurenge, ngo abanyamurenge bariko baricwa, kandi abaye bica abanyamurenge bahe bava i Rwanda. U Rwanda rwavuyemo Red Tabara ziza kwica abanyamurenge, rugahugurirwamo mayimayi zafatikanyije na Red Tabara kwica abanyamurenge, babifashijwemo na leta ya Kabila. Uyu Kabila niwe uyoboye Nanga, uyu Nanga niwe uyoboye AFC niyo ihuriwemo na M23, niyo yingi warayumvise ngo bafashe abaturage b'abanyamurenge. Baremye ikintu bise kwirwanaho kugira ngo batarimbuka, kugira ngo badakira. Ubwo baterwaga ibitero na Red Tabara bakarwana nazo, bakarwana na mayimayi, ndetse baganahangana n'ingabo za leta ya Kongo zo kwa Kabila zakoranaga n'abanyarwanda mu gufatikanya na Red Tabara na mayimayi mu kwica abanyamurenge no kubasengera. Ico kintu cyabo baturage baragiteruye bakijanye bagihuje na Red Tabara, baragiteruye bagihuje na M23, cyose barakiteruye bakijanye no mu Rwanda ngo bakirunze muri AFC mu kiri kumwe na Nanga. Kandi uyu Nanga nuwo kwa Kabila wateguranye na Kagame mu kohereza Red Tabara kuza kwica abanyamurenge, mu guhugura mayimayi kwica abanyamurenge, mu gutegeka abasirikare gufatikanya na mayimayi na Red Tabara kwica abanyamurenge. Abafatikanyije n'abanzi b'abanyamurenge mu kurimbura abanyamurenge, niba uyu munsi bashigatiye abanyamurenge, niba uyu munsi bafite abanyamurenge mu maha yabo, niba bikoreye abanyamurenge, niba bashize abanyamurenge imbere ngo barashoreranye ngo bagiye kubashakira igihugu, ngo barashoreranye ngo n'abatabazi babo. Bafashe abana b'abanyamurenge babamaze babakura mu bihugu bitandukanye, babamariye muri izi ntambara z'inyungu z'u Rwanda, intambara z'ubujura bwa leta y'u Rwanda ishaka kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, ishaka kwiyubakira muri Kongo. Ukibaza aho abanyamurenge bagendeye inama kugira ngo babwire leta y'u Rwanda, babwire Perezida Kagame ngo babere umutabazi, ngo babere umuvugizi, ngo babere umucunguzi, ngo babere umuntu ubitaho, ukabibura. Izi ntambara rwose turazirambiwe. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, utuvuganire kwa Perezida Felix Tshisekedi, utuvuganire mu mahanga, kuko aya magambo uvuze, aya magambo uvuye kuvuga, izi nizo mvugo zakagombye kuba zibereye abaturanyi bacu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bayavuze nk'aya ngaya wavuze. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta akavuga nk'aya ngaya wavuze. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit akavuga nk'aya ngaya wavuze, kuko nibyo bihugu twegeranye cyane. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu
akavuga nk'ibi ngibi wavuze, ndatekereza ko nyakubahwa Perezida Evariste w'u Burundi twobona amahoro. Abayobozi bacu ba Kongo babaye bafite ibitekerezo nk'ibi byawe, babaye bafite imyumvire nk'iyi yawe, twobona amahoro. Turamusaba ngo ibi bitekerezo byawe uzinjize mu bayobozi bacu. Abayobozi bacu ubigishe gukunda igihugu, bakunde amoko agize igihugu cyabo, bige kumenya kuzigama imipaka y'igihugu, ubusugire bw'igihugu, bamenye agaciro k'igihugu n'abanyagihugu, bamenye imitungo y'igihugu n'imitungo y'abanyagihugu, babikurikira, bamenye kurwanirira igihugu. Abandi barahugurwa kurwanirira igihugu, nabo bagahugurwa kurwanya igihugu. Abacu birirwa baririmba ngo bari kurwanirira amoko yabo, n'abagambanyi b'igihugu cyabo, bafatikanyije n'abanzi b'igihugu cyabo, ariko bakaza bakabesha ngo bari kurwanirira ngo amoko yabo. Ni gute umuntu yoba umugambanyi w'igihugu ciwe yamara akabesha ngo ariko ararwanirira ubwoko bwiwe? Ese habaho ubwoko hatabaho igihugu? Mbere ya byose ni ukurengera inyungu z'igihugu. Wamara kuva ku nyungu z'igihugu ukabona kuja ku nyungu z'ubwoko, inyungu z'ubwoko ntizibaho, kuko igihugu cungutse n'ubwoko burunguka, kuko igihugu kibereyeho kubera abanyagihugu. Leta y'u Rwanda ikorana n'abakoroni b'abazungu bahoze bakoronije Kongo. Aba bakoroni b'abazungu ntibagishobora kwigerera muri Kongo ngo baze gusahura ibyo bahoraga basahura bataratanga independence. Ubu ngubu babonye uwo bashobora gutuma akabagerera muri Kongo akabasahurira, uwo ngo nta wundi ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Babonye yuko batagishoboye kuza bigerera muri Kongo ngo bice abakongomani, bafite uwo bagerera yakica abakongomani, nta wundi ni Perezida Paul Kagame. Ntibashobora kuza muri Kongo ngo bareme imitwe yitwaje imirwano ishungabanya umutekano wa Kongo, yica abakongomani binasahura Kongo bonyine ubwabo nk'abakoroni b'abazungu, ahubwo bafite umukoroni w'umwirabura ukoronije Kongo, ukoronije ndetse n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. U Burundi bwabuze amahoro kubera Perezida w'u Rwanda, Kongo ibuze amahoro kubera Perezida w'u Rwanda. Ibyagaciye Tanzania n'Ubugande mwarabibonye. Kuko twebwe twahora ku icumu, kuko twebwe twahora dupfa, kuko twebwe twahora dusenga. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, gerageza tuvuganire, ufatikanye na leta ya Kongo, murebe ko mwokemura kino kibazo kiri muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muce nihe kibazo cyitwa abatutsi, nta batutsi b'abakongomani babaho. Kongo ifite amoko yayo n'amazina yayo n'indimi zayo. Ibi by'ubututsi rwose bigume mu Rwanda. No mu gihe mu Rwanda babizirukanye, no mu Burundi naho twumvise yuko ngo namwe mwabihagaritse, ubututsi bugende buzimangatane, bugende bushira, kuko nta kindi buba buhetse n'ukwicana. Kandi mu gihe u Rwanda ruvuga ko ngo bizazanywe n'abakoroni, u Rwanda narwo rukaba rwishiza mu mwanya w'abakoroni, akaba rwo rwizana muri Kongo. U Rwanda narwo rwigize umukoroni, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe ya Leopold, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe y'abakoroni, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe y'abantu bose. Mu gihe rwumva yuko rwakomeza kwica abakongomani rwitwaje ibintu rwirukanye iwabo, kandi tukaba tudafite leta ishobora guhangana nabo muri izo nzira. Twebwe nk'abanyiri ikibazo, twebwe nk'aba victims, nitwe duhaguruka tukavuga. Kandi muri uko kuvuga kwacu rwose ni ugushima, kuko aya magambo wavuze Perezida w'u Burundi rwose Imana guhereza umugisha rwose. Ngizi imvugo zibereye abayobozi b'Afurika. Ubu ngubu Afurika yose, abayobozi ba Afurika yose bariko barakora inama zitandukanye bashakisha ukuntu ngo bashobora gukuraho imbibi za Afurika, kugira ngo Afurika igaruke isure kandi n'umugabane umwe, igira ubuyobozi bumwe, ifaranga rimwe, agaciro, abaturage abanyafurika bagira agaciro. Ariko leta y'u Rwanda irajwe ku ijoro no gufata abakongomani ikabacamwe ibice, ibumvisamo yuko ngo bashobora kurwana ngo igihugu bakagicamwo ngo ibindi bice, aho abandi bifuza gukuraho imipaka, iba barifuza kongera imipaka. Aba bakoroni b'abirabura badukoronije, aba bakoroni b'abanyarwanda badukoronije, aba bakoroni b'abatutsi badukoronije. Nyakubahwa muhaguruke rwose mudukureho inkota y'aba bakoroni, muturwanyirize bano bakoroni b'abatutsi, muturwanyirize aba bakoroni b'abanyarwanda badukoronije, muturwanyirize aka gatsiko k'abatutsi gakomeza kuduheza mu bukoroni bw'abazungu, kigiza abazungu b'abirabura, kigiza abakoroni b'abirabura, bakaba badupfukamye mu nda tukaba tutavuga. Bica uwo bashatse, bagakora ibyo bishakiye, bakanyaga uwo bashatse, bagakora ibyo bishakiye, kuko ngo bazi yuko ngo ntawo batunga urutoki, ngo barakomeye, ngo bafite imbaraga, kubera ko ngo batijwe imbaraga n'abakoroni b'abazungu, ngo kubera ko bari abakoroni b'abirabura. Nyakubahwa Perezida Evariste, turagushimiye rwose, kandi tunagusaba ngo utuvuganire, uvugane na Perezida Felix Tshisekedi, umwumvise ikibazo cy'Abanyamulenge,
abanyamurenge turagowe pe, twabuze uwo dutabaza, ariko turagutabaje mu gihe uvuye ukavuga aya magambo. Waradutabaye mu bihe bikomeye, warigaragaje mu bihe bikomeye, no muri ibi ngibi nabyo komeza wigaragaza. Imana iguhereza umugisha kandi kongera iminsi yo kubaho asigaye. Turagushimiye cyane.